Trenutno je u 3:30. Nalazim se u Vlasni Grbačkoj. I ovo možda nije najpametnija ideja koju sam imao danas, a možda i duže vreme. Sinoć smo malo proslavili svoj dolazak ovdje u Crnu Goru, početak nove turneje. I malo smo tamo kupili neka pića. A sad trčanje na 30 kusur stepeni na suncu. Bravo! Ovo je 4. kilometar. Jadno, znam, jadno. Ali dobro. Za sve je kriv ovaj čovjek ovdje. Trenutno vidite samo jednu mrlju, ali to je jedan veliki čovjek koji za sebe ima već 2 maratona. 2 i bar 10 polumaratona, tako trči svaki dan po 10 km. I ja sam rešio da trčim sa njim. Evo ga. Ajmo! Priča šta hoćeš? Ćao! Ćao! Ovo je Johnny! Ćao! Mi smo u Herceg Novom! Ćao! Tek smo stigli na svoju turneju, mini turneju po Crnoj Gori kao i svake godine. Večeras prva svirka. Ćao! Herceg Novi, Peoples! Evo, ovo je nova tehnologija zvučnika koju nisam imao prilike da vidim do sad. Jako dobro radi. Jako kompaktan sistem, lagan za nošenje. Peoplesu smo Tonska, samo što nije počela, evo. Ljudi su na bini, ja treba se popnem. Frizura mi je očajna. To je zato što sam pri pakovanju zaboravio da ponesem svoj gel. U stvari nije gel, nego pomada, ali nije ni bitno. Ovo je Žile Loko Bubnjar. On je također veliki fan mog vloga, onog jednog jedinog. Žile, kaži ćao, daj mi podršku. Neću da te čujem, ima minir. Daj mi podršku mi daj. Svu podršku ti daj. Hvala. Svu. Hvala. Koja postoji. Ne, lako je raditi u ovakvim uslovima. Što pričaš? Pričaj u mikrofon. Nego šta, ja pravim 24
selfija u sekundi, bre, čovječe. Da? To je narcisoizam na... Se tako kaže? Narcisoizam? Ne znam, ja sam imao dva i srpsko-crnogorsko. Narcisoizam... Ono, na kvadrat. Opa! Reci nešto, ajde. Baloni i sapuni. Dobro. Sino smo stigli i naravno odmah smo morali da proslavimo svoj dolazak. Nije nam baš teško palo. Ovaj mladić je otišao da kupi piće, odevan jako pristojno za takvu radnju. Da će se vidjeti. Yes. Sad. Joj, Nikoli je rođendan sutra. Ko? Johnny je rođendan sutra. Johnny je rođendan sutra, to ćemo da slavimo u Cinju. Sad ćemo mi da kupimo Nikoli za rođendan. Ćemo kupimo ovaj šešir. Nešto ovog tipa. Ovo mi se sviđa. Mislim da mu se lepo slagalo uz njegovu... Ovaj, u stvari, da, ovaj. Lepo bi se slagalo uz njegovu ličnost. Ovaj. Evo, kupit ću ja. Može. Ajmo. Da, probaj. Probaj da vidiš da li je u redu. Misliš da je u redu? Si. Okej. Uzet ćemo. Koliko košta? Ono ga stave. Ali sad to treba sakriti od Johnny-a da on to ne vidi do sutra. Imamo i račun, to tamo možemo da damo Johnny-u da nam vrati pare. Okej. Igore! Ej! Ćao. Ćao! Ja sam Neno. Ti prodaješ nešto ovdje? Da prodaješ spinere, a? I kako se prodaju spineri? Igrice. Jel kupuju ljudi spinere? Pa kupuju. Ajde nam pokaži neki trik sa spinerom. Pa ne znam, samo znam ovo. Ajde. Wow! Bravo. Bravo, svaka čast. Vidimo se. Ćao. Ćao! Peticom se ne važi. Da, igra s tako sprnjavao. Uvijek je tako bilo. Jesi ti igrao pa izgubio? Pa čekaš sad. Magareći klub. Da. Ne. Ti sljedeći tim. Da, ja i ti. Oh yeah. Igor. Igra sam, on je to govori. Ti snimaš vlog? Yeah. Ja ću biti akter. Yeah. U više navrata zapravo. Bićete dosta... Mnogo, ti? Ja sam prestao. Više nemam šta da znam. Ja sam prestao, da, dobro. Kako ide... Kako ideš da? Subscribe jebote. Evo ti ovdje, vidiš to, pritisneš to dugme. Ne, ovo to, bravo! Bravo, kako se osjećaš kao subscriber novi? Pa osjećam da sam nešto kvalitetnije danas u životu uradio. O, bravo. Kažu ljudi kada 51% stvari koje radiš U pozitivnom smislu, to znači da napreduješ. Kao da si uradio Da napreduješ. 1%. Ili više. Ili više, zavisi kako gleda. Gdje je fokus jebot? Evo ga. Dobro je. Fokus. Ali pazi, s obzirom da smo u Crnoj Gori, to je mnogo bitna stavka. Fokus? Da. Što? Pa zato što u pozadini imamo lep pogled. Johnny je rođendan za 3 minuta. I sad ne znam šta će da ispada od ovoga. Što smo tako i u kockicama nekim? Kakvim kockicama? Pa nekako čudnovato. To se ja ne vidim. Čudnovato je zato što je mrak. Samo ovako. Šta je to? To su godine. Godine. Ovo je čovjek koji je danas došao na terasu da spasi stvar nakon što je ovaj gospodin ovdje razbio osinjak i onda su osice bile svuda i on je došao ovako.
Jesu ose! Jesu! Daj! I to je bilo to. Osa više nema. Ali je Lerma. Prva svirka. A dobro. Bitna je namera. Šta imaš da kažeš u svoj odbranu? To je bio zov Jelena za parenje. A dobro. Koliko ima, boga mi, za par sekundi ćemo zaskočiti ovog jednog čovjeka. 5, 4, 3, 2, 1. Sreća, prvo. Neku čestita Jovana prvo. Jovana. Čovjek krušku pije. I još gore, dunju. Šta? Lozu. Kampanje. Kako se osjećaš kad popiješ dunju? Sjajno. Dunja je Bat. Loza. Moj bata. Ajde! Želi! Šta je ovo, nije loza, jebem? Ovo je dunja. Ure, zamolio. Živjeli! Ajmo opet! Živjeli! Urke je zamolio da ga sačekamo. Pa ja da vratim ne idem. Ja imam ozbiljne poremeće, moram da se snimam na stop.